Mucemanio-inĩ wa thiriti ya president wa kunyitirira ikundi cia atwarithia a nduthi, Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale augĩte kiumia gĩũkĩte nĩ aratwara marĩtwa marĩa maungumanĩtie kũrĩ rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI nĩguo moerwo makinya maritũ. I'm taking Monday saa 8 mimi ninapeleka over 180 files to the DCI. Washikwe ama wasishikwe? We will close your facility. We will recover our money that you stole from the people of Kenya, and we will prosecute you. And no amount of intimidation, blackmail na vitisho na nitasimama na serikali ya Ruto. No ateteire mutaratara uyu wa marihi akiuga ni uraruta wira na andu aria mararigitwo thibitari-ini cia thirikari matiagĩrĩirwo ni kuriha angĩkorwo mena SHA. Ile unaenda unaona daktari, unatibiwa, unarudi kwa biashara, unaona nyumbani, hiyo matibabu ni bure katika pembe zote ya nchi yetu. That is how Waziri Duale is able to detect fraud before fraud happens. And even if you succeed in defrauding SHA, you will be detected and you'll be arrested. And Waziri Duale, I want to encourage you. Do not be intimidated by those criminals. Inafanya kazi. Kwa hiyo hospitali yetu tunaendelea kusaidia watu wale ambao wako na SHA. Na tulikuwa tumewatangazia nyinyi. Huyu Duale amebadilisha wizara ya afya. Completely amebadilisha ili wananchi wetu waweze kupata huduma. Oho atongoria ni mahũrĩire mũhũranĩri gĩturwa kĩa MCA wa ward ya tauni ya Narok wa kĩama kĩa UDA campaign gĩthurano-inĩ kĩnini gĩũkĩte. Hebu tuseme mtachagua hiyo chama ya kitaifa, chama ya Wakenya na chama ya ukabila itaingia hapa Narok kweli? Nyinyi mtakubali hiyo chama? Hebu nione kwa mkono kama nyinyi Andũ-inĩ a Inooro TV kuma gũkũ kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyũike wa Mbũgua.